Omwene nakale pamwe naave. Etumwalaka kuyandja omutima woye ku Jesus inakuwanena. Vaitaveli vahapu oveli tavati ovayandja omitima davo ku Kalunga nokomwene Jesus. Ndele nee yeshi alushe tashi linyenge momadhiladhilo nomomauluvi avo oshimaliwa. Oveli tavadhiladhila alushe kombinga yoshimaliwa. Ovahala okupunapala valikole omaliko mahapu ngaashi tavadulu. Okutya ovanhu vatya ngaa otaveli ningililemo ovo ovene ashike taveli kotokele vo ovene. Oveli taveli ufana ovakriste voshima. Ito dulu okusulula owamba womehulu momadilongo eli ngawo muholike. Ito dulu okumona ehupifo una ongedjo yohole yoshimaliwa tayi kulengedja momutwe woye. Kaume. Ouluvi woshimaliwa itawu dulu okuwapalela Kalunga. Ito dulu okukala wuhole Kalunga nowunyoni pethimbo limwe. Inowuda oipango yaKalunga shi tayiti hola omwene Kalunga koye nomutima woye awushe, nomwenyo woye awushe, neenghono dhoye adhishe, neendunge dhoye adhishe. Tala ne ngele ove Kalunga tomupembele omutima woye ndele ove tofiyeko omwenyo woye, eenghono dhoye neendunge dhoye, to dulu tuu mbela okuwapalela Kalunga? Ile ngenge tomupe etatala aishe oyo to dulikwa tuu mbela ngawo ku Kalunga? Osheetithwa oluhodi. Vahapu aveli ufana ovakriste oveli valongwa vayandje omitima davo ku Kalunga no itashi kwafasha shaashi ovafiyako ounhu wavo awushe. Omwene nekuyambeke.